bafite ubushobozi bwo gucengera mu kigo cya gisirikare bagakora nta ndwara ikigo bakakora. Abafite ubushobozi bwo kurira inzu yawe n'umwumva agakuraho ibanga agakubita muri purato agakuraho umuntu muryamanye akamukuramo. Mu mateka ya Afurika umutekano wabaye ikibazo cyakunze gutandukanya iterambere n'isenyuka muri rusange. Ni mu gihe ibihugu bimwe byahisemo kwigunga, gusa hari igihugu gito mu bunini ariko gifite indangagaciro zikomeye cyane ndetse cyanafashe icyemezo cyo kurenga imipaka yacyo kigahagarara ku ruhande rw'abababaye. Iki ni igisirikare cy'u Rwanda, Rwanda Defense Force, mu magambo y'impine RDF. Uru ni urugendo rw'ingabo z'u Rwanda mu kugarura amahoro ndetse no kurwanya ibyihebe muri Mozambique na Central African Republic. Bana nanjye kugira ngo ubashe gusobanukirwa byinshi kuri izi ngabo z'u Rwanda zahisemo amahoro kuruta intambara. Iyi ni Valerie Talks. Stay tuned. Mu myaka ya vuba Afurika yibasiwe n'imitwe y'iterabwoba irimo ICC/linked groups. Ni imitwe yitwaje intwaro idafite indangagaciro na zimwe za gisirikare. Iyi ni imitwe yibasira abasivili, igasenya imijyi, igatwika imirima, igasiga abana n'abagore ndetse n'abasaza tutabibagiwe nta kirengera. Mozambique, cyane cyane intara ya Cabo Delgado, yabaye imwe mu ngero zigaragarira isi yose uko iterabwoba rishobora gusenya igihugu mu gihe gito. Mu kwezi kwa Nyakanga 2021, ingabo z'u Rwanda ndetse n'iz'igipolisi cy'u Rwanda zatangiye ibikorwa byo kugarura amahoro muri Mozambique. Ntibagiye mu kavuyo, bagiye bafite gahunda ndetse n'imyitozo n'indangagaciro. Intego yari imwe: kurinda abasivili, gusenya ibirindiro by'ibyihebe ndetse no gusubiza abaturage mu byabo n'imijyi baturukamo bakaba bataha. Aduye turamurusha ibikoresho kandi turamurusha training. Mureke rero dukora akazi kacu seti, tumukubita zitanka apana zimukanga akakupigwa kabisa bila huruma, ashaka kuraswa nta mbabazi kuko nawe niyo gufatara kwica. Mu gihe gito cyane Rwanda Defense Force RDF yagaragaje ubunyamwuga budasanzwe. Isi yose irakangarana. Imijyi yari yarafashwe n'ibyihebe yari yarabohowe nka Mocimboa de Praia, yari ikimenyetso cy'iterabwoba yasubijwe mu maboko ya leta ya Mozambique. Ibyihebe byatakaje ibirindiro, intwaro n'ubwoba byashyiraga ku baturage birabite biriruka. Abaturage batangiye gutaha, abana basubira ku mashuri, ubuzima burongera buragaruka. Umujyi wa Mocimboa de Praia uba ikimenyetso cy'amahoro aho kuyabura. Ni mu gihe Mozambique yagarurirwaga amahoro, Central Africa nayo yari mu bibazo bikomeye by'umutekano.
mirwano y'imitwe yitwaje intwaro yari yaragize igihugu munyururu. U Rwanda rwohereza ingabo zarwo mu rwego rwo kurinda abasivili, ubuyobozi ndetse n'inzego za leta. Ni iki gituma RDF cyangwa se Rwanda Defense Force yitandukanye n'izindi ngabo? Bishingiye ku bintu bitatu gusa, ari byo: icya mbere ni discipline, icya kabiri ni ukubaha uburenganzira bwa muntu, icya gatatu ni ubunyamwuga ndetse n'indangagaciro. RDF yatojwe kurwana intambara izo arizo zose, ariko inigishwa kurinda ubuzima bw'abaturage nka priorite ya mbere. U Rwanda ntirwohereza ingabo zarwo gushaka icyubahiro, ahubwo ruzohereza gushaka amahoro nka priorite ya mbere. Mu isi yuzuye umutekano muke, Rwanda Defense Force cyangwa se RDF ihagaze nk'ikimenyetso cy'uko indangagaciro zishobora gutsinda iterabwoba. Iyi ni inkuru y'ingabo zirengera ubuzima, zubaha ikiremwamuntu kurusha ibindi, kandi zubahisha Afurika. Iyi ni Valeri Talks. Kora subscribe tubane gatanu ku kandi mu biganiro bikurikira cyangwa se byegeranye.